Mbere inkwenda kubwira Raila na arare ndiunge njaga ndiunga arakaribici arawati ugeni na Meru bwega batikariura mbere bamugaira na bamukaribisha wankainya wengwa igwe na kuwirwa nontu ikurari na kugaruka huko nene kimwe Meru ni chunche biere kwe chunche kia Munya kira kiendeta waziri Munya na ichunje kira kia ngala Kiraitu Murongi antu bau wakaringaniwa ko baire Meru ikotira ene antu ba Meru ba kuwatanira nende Raila kuona na ari umume muno nontu na wira atejania na Munya wenka kana ejania na Kiraitu wenka nontu ejania na Munya wenka ne antu ba Munya yukia atiga ba Kiraitu ejania Kiraitu wenka ne antu ba Kiraitu yukia atiga ba Munya lakini ejania bo baire akujania na group choijire kinya kethera antu bara bakaraga kwina bobo baire bara bakaraga Kiraitu batirenda ba Munya bethorore kwina bara bakaraga kwina Munya batirenda ba Kiraitu bethorore kwi ende bo ni binafsi bwantu lakini ke mwana siasa na wenda anto bonde nande Raila kuwatene Kiraitu na Munya gutino ndo kunya bweko nontu nakuonania waikura uchoachia antu ba bonde unire ndachoga kura chia MP ndachoga MCA bonde nkabera kura chia ninkogitata inkwenda nontu tene MCA utena tukura na tukura tu kedro ikamwe kaingiri datu inkwenda chionde chidro ile kabuni yako na neno unko na Raila akari na kwenda kura ile cha Munya na kwenda ile cha Kiraitu ile zo ni kai ni nyinge ichone na kwenda chidro chile kabuni kiawe nontu to enko kedro presidential candidate ukedro kwina bangi bo bangi bwe bajuki matiari keda kwe joja atigara baba watana number 2 wedro akaba durana kinya uru Kenyatta na durane Munya na Kiraitu aba watidania mwanka Munya itegamba kotini rea acharinja election cha Kiraitu na mweria waziri owe Kiraitu na atiwe county governor nete nera ero ingweira bedara baina chio no to witango ya kwinongi Kiraitu ejanga enganto ba Munya arega ngwira Munya itaga project cha Munya arega nonto inya sibitari muito na dawa for example wakwa Kiburine sibitari nda akire nene ke dispensary ya Kiraitu waka ili mwankana ande itaitwa maternity ward to date najo imakosa dispensary ndaitete 20 million Munya yongera nedro etadizwa ene nonto ne watenerwa Munya yerega kudizwa au ni ande ni ombo na Kiraitu atitie muno akarega kujukia project cha Munya no chiawe uniranda ere mpinda yukire project cha mwira chionde ndachokanda dizie chiakwa lakini muindio leo akoija augere project cha Muriuki atadithia na ni nonto idadithia tikunde uteno adithia nonto skuru ataka nonto indakite akwichionde barabara na anda adithia ya kudithia chialuka manto ja wena ande ana bagera ambasare bakero wa ingere Muriuki kura ende atijene ogoti bwa chiari bau akwenyangi unio ithero misleading kabisa na irera ituma mutongeria urodhuria wa rĩrĩa waethwo utongeria urega kuyukia antu bonde na watana kwa ingwitikiria na ndi Kiraitu agaita ngui kwawe Munya ite kwawe egitarete retigere tone no ukethirwa akirangongi nontu bara watanire kairi tuwatega tone no kurangongi keda i project cha Munya Kiraitu netaga chiteria na ndi chitero ngugi nontu bara watanire indi ara kuthithio tukona kinya waterete kiria ngwataniro eu agatega urangu ge no di Meru gwito nonto Meru bo amwira kana na ukanjuna batu tura Meru tu to amwira tebo bara ka watana njara ara bomba ko watana to kolega health involved water involved daiji kanto bakulira bakera omba goji na nkona tukigura pipe igikagwa nau ichiketwe
Kambiti chiketwe, Kauthene chiketwe, Kiborene Nikoromba chikwa kungi. Iu tiburi kudragika wana twena county government ina water department. Ibaba buri kora pipe baga ikenau. Constituency barabara na karirwara itegigitaika kiathukire buru kinyani ngwampe na wita na ukarema ugeta na gachua barabara chiaterwe ugetira munitho awitete na ange ndima ange wita wandiene mundena kwa ntikinya nende barabara chiaterwe imoikero chia county inge ikegero chia national government both Muindi na county bate witangwe barabara ne north imment ere baita kunge that's okay north imment itewitronwe. I feel a lot of pain on tindo keretie maskuru ja north imment kuma north imment mwankaburi ndaka mini dining halls ndaka mini laboratories ndaka very many in this secondary school 23 na 17 indege 23 mwankana ndio te ndi secondary school nge yakwa ne Muindi aja ojo raimi na inyayu atomba go complete nara go tatithirwe ndagore schools imbazi 10. You can't tell me where this money goes. You know, better allocation it twice what I used to go to do, and the constituency is half of what I was doing. Nantoja ija kulikari muno. Na miaka ni 10. What you can trace is what I did 10 years ago. Bingi weta akangura irasi akarangi akauga CDF lakini ninda akorogere ininda akere na tadiria no atewe. Utera prota yaka.